بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سورة الإخلاص وهي مكية أي نزلت في مكة وآياتها 4 አንቀጾችን አካታ ያዘች ሱራ ናት። يقول سبحانه وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. الله سبحانه وتعالى لرسول عليه الصلاة والسلام باليلاتشوال هو الله أحد أرسو الله عندنا الله الصمد الله سبحانه وتعالى يهل نجر متقيانو لم يلد ولم يولد الولدم التولدم ولم يكن له كفوا أحد لرسم عندم أمسيا يلوم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه. الله سبحانه وتعالى لرسول عليه الصلاة والسلام بليلات شوال نققرن جازما به قرأت هنا بسو معتقدا له بوسطهم يمن كبت عارفا بمعناه ترجمون بدن باوكه تررته بل هو الله أحد. الله سبحانه وتعالى عندنا أي قد انحصرت فيه الأحدية بتشنينت بسولة تقدبوال بأملاكنتو بجيتنتو بسمنا ببهرياتو يتلي بتشنيا جيتامهونو فهو الأحد المنفرد بالكمال. السو عندنا بمولنت يتنطل يهون جيتا منم أمسايا يليلو الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. الله سبحانه وتعالى مالت لسو يامارو سموچ ያሉት ጌታ ነው። እንዲሁም ሙሉና ከፍ ያሉ ባህሪያቶችን የያዘ ጌታ ነው። الذي لا نظير له ولا مثيل لسو ብጤም የለውም ሞክሼም የለውም እሱን ሚስተካከለው አንድም አካል የለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ የሆነ ጌታ ነው። የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኝነት የሚዘረዝሩ አንቀጾች በጣም ብዙ ናቸው። ይህች ሱራ ግን የተለየችው የአላህን ባህሪ ብቻ አቅፋ ስለያዘች ነው። ሱረቱል ኢኽላስ የተባለውም ለዛ ነው። ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ይህ ሱራ ትኩረቱን አድርጎ የሚናገረው። الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج የሚፈልግ የሆነ ጌታ ነው ለሁሉም ሐጃዎች ሁሉም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚዋደቀው ሐጃውን የሚናገረው يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله يسون ልጆች በአጠቃላይ ነው ሁላችሁም ወደ አላህ ፈላጊዎች ናችሁ ይላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን እሱ የተብቃቃ ምስጉን የሆነ ጌታ ነው። إن الله لغني عن العالمين فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار يسألونه حوائجهم. كلايم يالوت يهون كسرم يالوت أتكالاي علامات ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈላጊዎች ድሆች ናቸው። የፈላጊነትን የድህነትን ጥግ የደረሱ ማለት ነው። ያለሱ ምንም አይነት
አቅም የላቸውም ካለ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ يسألونه حوائجهم ሁሉም ፍላጎቶቻቸውን ይጠይቁታል አላህን الصمد الذي تصمد إليه الخلائق ፍጡራኖች ሁሉ ወደሱ የሚፈልጉ ማለት يرغبون إليه في مهماتهم የሚያሳስባቸውን ጉዳይ ሁሉ ወደሱ ይከጅላሉ ወደ አላህ እሱን ይጠይቁታል أما يجيب المضطر إذا دعاه ተጨንቆ የሚለምነው አልቅሶ የሚለምነው ብዙ ሐሳቦች ግራ አጋብቶት የሚለምነው ከዛ መልስ የሚሰጠው ከአላህ ውጭ ማንም የለም إن الله حي كريم الله سبحانه وتعالى ቸር የሆነ ጌታ ነው كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا ባሪያው ራሱ እጁን ከፍ አድርጎ ያ አላህ ያ ረብ እያለ እየለመነው በባዶ አይመልሰውም ይህንን ያወቁት ፍጡራኖች ታዲያ ሁሉም ወደ እርሱ ይከጅላሉ ወደ እርሱ ጥያቄያቸውን ያደርሳሉ እሱ ደግሞ ቅርብ ነው ወኢዛ ሰአለከ ዒባዲ ዐኒ ፈኢኒ ቀሪብ ኡጂቡ ደዕወተ ዳዒ ኢዛ ደዓን فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ባሮቼ ስለኔ ከጠየቁህ እኔ ቅርብ ነኝ ይህን ንገራቸው ነው የሚለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከማንም በላይ ለሰው ልጆች ቅርብ ነው የጠየቁትን ጥያቄ መልስ ሰጣቸዋል ላኪን መስፈርቱን ካሟሉ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي الله ያዘዛቸውን ከፈጸሙ በርሱ እስካመኑ ድረስ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያ የፈለጉትን ይሰጣቸዋል لأنه الكامل في أوصافه العليم الذي قد كمل في علمه ፍጡራኖች ሐጃቸውን ወደርሱ ጥያቄያቸውን ወደርሱ የሚያደርሱት ሐሳባቸውን ሁሉ ወደርሱ የሚያቀርቡት لأنه الكامل في أوصافه ببهر مولي هنا جيتانو العليم الذي قد كمل في علمه بوكته مولي هنا أواكينو الله سبحانه الحليم الذي قد كمل في حلمه عندهم شاينو الله تاقاشنو بتقستو مولي هنا جيتان الرحيم الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحمته كل شيء عندهم الله سبحانه وتعالى بروهنته بازانينته مولي هنا جيتانو يسو اذنته كل النجر صفتوان ورحمتي وسعت كل شيء كل النجر صفتوان لما نمم يتبعو يلم كالله سبحانه وتعالى እዝነት የሚቋደስ የሰው ልጆች ሁሉም ከዛ ረህመት ወደ ኋላ አይቀርም ለሸቂይ እድለቢስ ካልሆነ በስተቀር የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመት ሰፊ ነውና وهكذا سائر اوصافه ልክ እንደዚሁ ሌሎችም ባህሪያቶቹ እንደዚሁ ከላይ እንደተጠቀሰው ሼኹ العليم الذي قد كمل في علمه الحليم الذي قد كمل في حلمه والرحيم الذي قد كمل في رحمته وهكذا في سائر أوصافه للوچم ባህሪያቶቹ እንደዚህ ሙሉ የሆነ ጌታ ነው ومن كماله አሁንም ከሙሉነቱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala أنه لم يلد ولم يولد الله سبحانه وتعالى الولدم التولدم الله سبحانه وتعالى كزي يطرانو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الله كلجم عليازم بل أيقبهم نميلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كلهم بارع هونو نميلا يا الله لج تبلو يميمت عندما أكال يلم ሶስት ቡድኖች ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጅ አደረጉለት የመጀመሪያዎቹ
ሙሽሪኮቹ ናቸው። እነዛ መላእክቶችን የአላህ ልጅ አድርገው የቆጠሩት ማለት ነው። وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ያንተ ገኝተዋል አይተዋልን ነው የሚለው አላህ። ይህ ምስክርነታቸው ደግሞ ይጻፋል፣ በዚህም ጉዳይ ደግሞ ይጠየቃሉ ብሏል አላህ። ይሄ ትልቅ የሆነ ቅጥፈት ነው በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ። ልጅ አለው ብለው በሱ ላይ መሞገታቸው። وهكذا አይሁዶችና ነሳራዎች፣ አይሁዶች ዑዘይርን የአላህ ልጅ ነው አሉ። ነሳራዎች ደግሞ ዒሳን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልጅ ነው አሉ። وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون አይሁዶች ዑዘይርን የአላህ ልጅ ነው አሉ። ነሳራዎች ደግሞ እንደዛው ዒሳን የመርየምን ልጅ የአላህ ልጅ ነው አሉ። ይህ በምላሶቻቸው በአፎቻቸው የሚናገሩት ቅጥፈት ነው። እነዚያ የቀደምቱ ሙሽሪኮችንም ደግሞ ይመሳሰላሉ ነው። قاتلهم الله أن يفكون لعنهم الله سبحانه وتعالى بسبب افترائهم عليه በሱ ላይ በመቅጠፋቸው ምክንያት እነዚህ ሶስቱ ቡድኖች ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልጅን ይሞግቱለታል። ላኪን ይህንን በማድረጋቸው ብቻ ግዑዝ የሆኑ የአላህ ፍጡራኖች ራሱ አላህ እንዳለው ተካዱ السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ሰማያቶች ተራሮች ሁሉም ካላቸው መዋቅር ይላቀቃሉ፣ ይበታተናሉ፣ ይፈራርሳሉ። ይህ ሁሉ ለምንድነው ከተባለ አንደዐው ሊረሕማን ወለዳ ለአላህ ልጅ አለው ስላሉ። ማን? የሰው ልጆች። ከአላህ በላይ ማን ታጋሻለ ይላሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከሚሰማው አዛ በሱ ላይ ከሚለጠፍበት ቅጥፈት አንጻር እየሰማ ታጋሽ ሆነ ከአላህ በላይ ማን አለ ይላሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለአላህ ልጅ አለው ይላሉ። ላኪን يرزقهم ويعافيهم ያበላቸዋል፣ ያጠጣቸዋል፣ አፍያ ይሰጣቸዋል። ከዚህ በላይ ምን ታጋሽነት አለ? የሰው ልጅ እኮ ትንሽ ነገር ተነካው ብሎ ያዙኝ ልቀቁኝ ይላል። ብዙ ቦታ ይዳረሳል። ምን ስለኔ እንዲህ ተባለ ብሎ ማለት ነው። ብዙ ነገር ይናገራል፣ ብዙ እላፊም ነገር ያመጣል። ነገር ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልጅ አለው እያሉ እየተናገሩበት ያበላቸዋል፣ ያጠጣቸዋል፣ አፍያን ይሰጣቸዋል፣ ሙህላ ጊዜ ይሰጣቸዋል፣ የሚመለሱበትን ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከዚህ የጠራ የሆነ ጌታ ነው። ለም የሊድ ወለም ዩለድ። የሰው ልጅ አለመውለድ ምንድነው? ጎዶሎነቱ ነው። ምክንያቱም አይብቃቃም። አንድ ሰው ልጅ የለውም ከተባለ ጉድለት ነው የሚሰማው ለራሱ፣ ሙሉነት በጭራሽ አይሰማውም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ግን ልጅን መውለድ አይደለም መያዝ አይገባውም ነው የሚለው። መውለድ እኮ አይደለም ያለው። ወማ ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ልጅ ሊይዝ እንኳን አይገባውም። ولم يكن له كفوا أحد ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንም አይነት ቢጤም የለውም፣ አምሳያም የለውም። አይ ላ ፊ አስማኢ ወላ ፊ አውሳፊ በስሞቹም ይሁን በባህሪያቶቹም ይሁን ወላ ፊ አፍዓሊ በስራዎቹም እሱን የሚመስል አንድም አካል የለም። ያንን ደረጃ ለመድረስ አንድም ሰው አቅም የለውም። ተባረከ ወተዓላ فهذه السورة يجمع سورة الإخلاص مشتملة على توحيد الأسماء والصفات أكاد تيازج سورانات يا الله سبحانه وتعالى
ስምና ባህሪያቶችን ተውሂድ كما سلفنا ينقسم الى 3 اقسام ወደ 3 ይከፈላል እዚህ ሱራ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶቹን ጠቅሷል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶች አንደኛው አላህ ብቸኛ ነው الصفات تنقسم الى قسمين صفات ثبوتيه وصفات سلبيه የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶች ወይም ለሱ የምናጸድቃቸው ለከሱ ደግሞ ውድቅ የምናደርጋቸው ባህሪያቶች አሉ እዚህ ቦታ ላይ ሁለቱንም አካቶ ይዟል አላህ ከሱ አምሳያን ውድቅ ያደርጋል በምንም ጉዳይ ከሱ ጋር የሚመሳሰል አንድም አካል የለም አልወለደም መውለድ የሱ ባህሪ አይደለም መውለድ የሱ ባህሪ አይደለም لا اصل له ولا فرع ከሱ በላይ ብለን እናመጣው ነገር አካል የለም ከሱም ይወጣ ነገር የለም ይሄ የሰው ልጅ ባህሪ ነው ደካማው የሰው ልጅ ባህሪ ይህ ሱራ ብዙ ፈዳኢሎች መጥቶበታል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲታቸው እንደነገሩን كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها عند سو ليلاون يسموال إن سورة سكرة سورة الإخلاص فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له سيانقا ود رسول عليه الصلاة والسلام هيدو يسمع أكال هيدو تناقر وديون قلل لارغو مالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن نفسي بجبالتشو بالله ملالو يهج سورة يهج مرافكو يا قرآن عند سوستنيا تونالتشو يا قرآن عند سوستنيا ይህንን ዑለማዎች በብዙ አይነት ትንታኔ ብዙ አይነት ማብራሪያ ሰጥተውበታል ላኪን አቅረቡና መሽሁሩ ቁርአን ሶስት ነገራቶችን አካቶ ነው ያዘው ሶስት ነገራቶችን አካቶ ይዟል አንደኛው አቂዳን ነው ወይም ተውሂድን ነው ሁለተኛው አህካምን ነው ሶስተኛው ቀሰስን ነው ከነዚህ አንዱ ወይም የአቂዳ የተውሂድ ጉዳይ ሙሉ በሙሉ በዚህ ሱራ ላይ ተካቶ ይገኛል ከዚህ አንፃር ነው ብሎ ብዙ ዑለማዎች ይናገራሉ وهكذا أخرج البخاري أيضا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر أي من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليه كل إهن يكرر أي آخر الليل لا مالك فلما أصبحنا بانقان جزي لرسول عليه الصلاة والسلام سن نقراتشو كلاي لأبو سعيد رضي الله تعالى عنه بتلالفوا نقر لين دمتاو يا قرآن عند سوستنيا دميهون رسول عليه الصلاة والسلام تنقر سلازي يزي سورة ترفاتوج ብዙናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለራሱ ብቻ የተናገረበት ባህሪያቶቹን ግልጽ ያደረገበት ሱራ ነው።